Hele chimthli pui alo tlele do ne voin ogas ti som le pakwani ngani kan lo thleng le ta inwa in chibai kabu ka cheu voin a hian covid rileng me ka Longtlai district din mun tharlam ber kan ngai thale do na covid rileng din mun kan han tarlan hi then khatan chuan anin omte pawni mai theya ma ro chu tunlai kan ramina kan boi pui ber ane wang hian Longtlai district hi ang chiang e kan din mun ti hi mi pui te na kan lo hriat zel hi kan mo phurna ani ti hi kan hriat thar zel a thaw me hemi ba ka hian district chung chanchin thar dang omte kan thlir ho don bok ani he channel hi ila subscribe lo ani chuan khongai takin lo subscribe la nang ma tan hekna tureng ma om lo ania chanchin thar kan han tarlan thin te hi ati na tur mun diktaka comment pechin te hi mi fingle mi ron tlak an ni zel thin ti hi covid i vei lo ti isiat chian tukhan lo ra chiang mol la chu aya naro pui tak i tho theina tur chu he i thlir mek chanela hi i omna group rang sanga i the dar khan miro pui taka ila chuak nol thei bok don ani ole tuna chuan Longtlai district thu thar te ilo thlir ho tong ule darkar som ni le pali kalta khan Longtlai district ar hivei mu chua thar somnga le pakwa an oma hivei mu chua thar te hi thunet manga mu pariat le rapid antigen test manga mu chua somnga le pakhat anni heti mek lai hian voin lama hivei en kolna atangin dama chuak hetiang hian an thung ani IR COVID Care Center thingka main building atangin mi paruk chuatiran nia Longtlai home isolation atangin somni le panni chuatiran ni boka 4C circuit house chongte atangin mi panni chuatiran ni boka 4C chongte pi high school atangin pali chuatiran ni bok tichuan voinia COVID sivei enkol dam to dam taka chuatir song te hian vain somthum le pali anni tuna hian Longtlai district chunga covid positive hetiang hian anom mek bok ani IR quarters covid care center thingka hian main building a somruk le pariat anom meka building chuwa somsari le panga anom boka voin lama building chuwa hian mi pakwa dalu thar an omani tichuan thingka covid care center IR quarter sa hian tuna omsong hi za somli le pathum ani dedicated covid health center Longtlai mi paruk enkol mek an ni boka home isolation enkol Longtlai hian za somthum tuna hian an mek ani John Huforc Reverend Thanjinga Memorial Middle School mi som le pathum an meka chongte high school a somni le pasari chongte home isolation enkol somni le pasari anom meka 4C chongte pi high school mi pakwa tuna hian anom meka bungtlang sauta home isolation in mi somthum le pakwa tuna hian positive anom mek bokani wasei kai a hian home isolation mi pali anoma College Ways 4C Esther English School hian mi pakhat enkol mek ani bok damdep home isolation le ngalim lui home isolation hian panga ve anoma saibo a hian home isolation da pasari tuna hian an mek bokani hemba ka hian munlaya home isolation enkol pathum an mek boka tichuan heng district chunga korang sang enkol ba ka hian ZMC tuna hian Longtlai khuwa pakhat enkol mek ani bok tun din phuna Longtlai district chunga positive omzong song hi an vain zali le pakhat ania heng positive te hi an hisel na din mun uluk taka vil rang ania ngai tu em anom si lo ani ole voina khan Longtlai ko pui veng rang rang atangin positive somthum pasari ngot mai mu chu athar anom leta nimin a in panga in an tamani hi Longtlai ko pui chau ania district chung mundanga engzang nge omhriat alani lo le ngal ani
hetiang hi kan district din mun ania sileng mek hi kan la buai pui don chau ani mel hle mai tuna phei chuan covid care center IR quarters thingka chu a full ti der mai center a inda ngaina om tolo chuan veng tina 4C kan lamamo ngei don ni in alangta tuna hian mani in lama in kol za som thumanam meka voin lama da tharnen heya hian an la tam don ani boi thak ta ber chu kan sileng hi are du der silo hiani mi pui lam la in khuak hir kan zo meu to silo nen mangan na sale zual hi kan mabak mek nia alan lai hian veng chunga mi pui kan tran ruala 4C din thei tura kanin bo sai chho zel hi alangai don ani heng ba ka hian ko san sang te point kan ko san mi te covid sikai en kola 4C din tura kanin bo sai ruk te po angai mai thei bok mani ko ran theu ir en kol thei ila chuan khotlang le ram hroi tu te kan chok sang khai hle chuan karing tuna chuan kanin thadul ta sa midang te pu thei hau lo turin mani theu kan poimo ta hle ani ti hi achiang tarang mai midang te har sat na thlen tu kan ni theya midang te sri laka chan him tu po kan ni thei bok ai nga po chu ni sela atom nan ka soi non leang ina tom midang hlata om kut sil uluk face mask thata ka man thin le hand sanitizer man war te hi mani sahim na tan kan ti mak mo tur ani ti ala chiang reng mai long trai khopui chunga sem tur gas bu thinglo voinia khan endik ania engem zat mu chua ani long trai khopui chunga sem tur erong bona gas ms khuma gas agency da tur chu legal metrology enforcement staff ten endikin bur engem za abuk thinglo ti mu chua ania abuk thinglo te hi atin lo na angzelin aman hi chua ania hi consumer ta hena man tom zokin agent te hian an hal chuak le don ani gas ranphur tu voinia an indik ranphur tu hi AS 01 KC 5243 check registration number ania a driver hi Ranjit kumsam thumle panga asam lammi ania ani hi kan legal metrology lamten thu an zona chuan bur engam zat ati ching pen thu po asoi lang nge ani ti chuan ani hi legal metrology act 2009 manga sem na pek ani hunrei tak long tlaya hian legal metrology department kan nei lo rang thina lung leite sia ha atangten mi an ron kop thina hemi wang hian har sat na ti sang kan lo tok photo thina ni amai ro chu van nei thak takin tuna hian kumin sang ni som ni le pakhat atangin mumal taka kal ani theina turin department a hian thok tu aronda anita tundin muna hian inspector pu Jeffrey Zothan puya kol ni le LDC pakhatomin office po pek ani to a mumal takin ankal chaumek ani van doi thak takin PTC la remoi kumsom thum le panga longtlai council veng chu token jing dar sari le achan ve khan covid-19 awangin setem sia aborala pi remoi hi august ninga khan sia kai ti sia chu ania ti chuan august ni kwa khan setem sia da phei ani setem sia da phei ani ma hian longtlai dedicated covid health center enkol ania amai ro chu ma son theilo awangin zetem sia hian refer anita ani pirem moi hi natna benvon nei ania tuna hian an chung ko hi longtlai council venga ko sain fa mi pale mi chia pakhat ve an nei ani arwang hi token jing dar som a khan zetem sia tangin longtlai ron pan puyania zanina tlaiwar puyania nga council veng khotlang ina covid awanga boralte vuina tur mun an bua sai rosbat skula zanina arwang hida anianga naktoka council veng than mola voiliam ani don ani pi remmoi te chung ko hi tunaya
COVID awangin harsat na an tok na sa ema tuna hian an chung ko zinga tangin positive paruk an ommek ania pi remoi pasal somte a pi hian mani loka ogas ni somle pakhat khan alo boral santo nge bok ani harsat na tuna hian chung koin an tok thomeka ina in ngak tu te po hi home quarantine lai mek te an nia chu tiang chuan nak tu ka avuina huna po hian tu angin chung ko ang point an tel hlei theilo mai theya eng po ni se SOP anga kal angai dona chu tiang chuan veng chung te point thei top an chu apui tura ngai la pi remoi pasal somte hi council veng branch oilea assistant secretary ani mek ani Winni akhan van doi thak takin long trai dis office a thok tu te zinga covid positive siat chu an omawangin win ni akhan long trai dis chuan thu chu asiam hala winni ni somle pakwa ogas atanga thule omma chuan long trai dis office chu mi puitan dor arem don lo ani hei hi mi puite an him jok nan le shi in kai dar tur ven nana long trai di si Dr. Andrew H. Van Lal dikan ruam man na asiam ania mi puite po sethiam turin an nge na tin health department lam te point le VLTF ten DC office thok tu te po tuna hian contact tracing anti te po angai zel wangin hei hi mi puiten kan siat thian apoi mo takzet ani chul zual pui tak au mani chuan phone emo electronic man ruwa kal tanga dor mai turin DC hian mi puite hena a siat tir bok ani Zoram Drivers Union Sangau branch chuan an thurel bozuin executive natlang an kova anni hi tu hnaya chan an la hle a he an natlang an neya hian nimina khan sangau PHC tualsol repairing lungle lei an chung khata mun oi lai te le ruarem lo lai te an siam tha ani nimina an natlang hi tu hnaya chum ni an natlan na ani nimina natlanga thok suak zong te le an mani mai ba ka lir thei tho tu te zong nena ZDU sangau branch chuan thinlung takin lom thu an soi ani tu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell mi lo na sak turin karon ngen che ani nimin khan pai thar khotlang chuan an thai thar chuate new veng pui VLTF kuta an hlana hetianga longtrai kho pui chunga covid awang har sat na tok new veng pui te tan pui na an hlan hi an tiro pui tak zeta heng chome chu sang an pek khom te hi an lo le huan atanga an thar chuate ania heng chom an pek te hi new veng pui VLTF te chuan an veng chunga home isolation om mek te le home quarantine mek te hena a thonin an sem chuak le ani VLTF new veng pui te hian hetianga an veng ta na mi in phal pai thar VLTF te hena hian lom tu soinan bu fai bek ni an lo pelet vele ani